Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Мынакей 27-си деп айтылып аткан улактын коногундабыз бүгүн. Мынакей палвандарды биз жака бөлүп, сайыпкерлерди конок кылган экен. Азыр сөздү Зулкумар агага беребиз. Ага кыскача бир жакшы каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Рахмат балдар. Мына бүгүн Өмүр элеке ушу атасы Аскар ажыга аш берип атат, конок кылып атат. 4 баласынын балдары неберелерине бир ниет кылып койгон экен. Ушу небере той кылып атат. Ушунун коногунда мына балдар менен отурабыз. Эртең боло турган тамашасы ушу 27-синдеги. Эми жакшы өтсүн балдар. Ким ниет кылса ниетине жетсин. Тынч жакшынакай бир жаңжал-паңжалы жок, жыгылдысы жок, жакшынакай өтүп кетсин. Ар ким ниет кылгандай ниетин Алла таалам кабыл кылсын. Мына ушу Өмүр элекенин балдарынан жакшылыктарды каалайбыз. Мына дасторконду ушу Талай деген инебиз бизди конок кылып атат. Талайдын дагы ушу өмүрлөрү узун болуп, дасторкон дайыма тойлорго жайылып, Өмүр элекенин байбичеси ушу балдарына башпез болуп жүрө берсин. Дайыма ушу бардыңар ынтымакта ойноп күлүп, ушундай жакшы дасторкон үстүндө жолугуша берейик. Рахмат той кылгандарга. Болду, мен барды сүйдүм. Улак жакшы өтүп кетсин, Кудай кааласа. Туугандар Кудай кааласа сорундарды да татабыз, чыгып, Кудай кааласа мынакей акыл берди би. Эми тамак ашты дегенден бара берсек бир десек анан айтып тоям. Тартепкан. Розалига келип, майда учурап туруп анан кетейлемишин чарып калды. O aka geçe taratırdım bile hocam aytdım dostum men. Bugün Ahmet'te bergendim nay bolboyt eledi. Bir ayga ayakka gel. Mayda. Oyan toy şunday ekan. Жакшы вот нерсе бүтө берет. Эми оке эмне дейбиз эми? Мына шириндиктен Акылбек кичине коюп коем, бир жакшы сөз сүйлөп коелем. Ondan Талайда жок, аны Жоқ, сөзсүз да. Aka. Mayli, өзүнө. Той кылганда балдар. Ya Ali baygası kaldı. Al gelbedi. Hayır, gördük ki hep bana okudular dostum. Bu kadar işlerim vardı. Niye mi gel? Ayam cavızlar. Cegre, maşini miktar. Талай көмөк рахмат. Өтө жакшы бакты. Отурган жерибизден Ona gelin gelip gitti abette. Çok kıyın eken. Kıyın. 12 birge kalmaya başlagamız elim 10-cu, 11-ci jer eken. Эми жетишпесе Oğan бүгүн кетип берет. Жетишкен жерге жетише бересиң. Илгери жат жерде конок деген. Азыр эми жатпайт. Бардыгында темир тулпары бар. Кегиле балдар, музыкант келгем эми сенин дагы ала. Сен адресине, Өмүр элекенин адресине кыскасы Сүйөркуловдун эмесине жакшы сөздөрдү айттым. Бул мындай той кылып бериш өтө кыйын. Тойду, пулду табасың адам. Бирок мынага жыйынып, тыйынып, ушу элди күзөтүп алыш кыйын нерсе бул. Бүгүн мына погоданы көрдүк. Ушундай убакта берип аткан адамга өтө күч келет да. Анан элге рахмат. Elge aylансаңар. El күзөтөт бардык нерсени. O aka ukam men. Aka ukam, дос, жан, ара көй, элге айлансаң өтө аз да. Ошон үчүн элден чыкпай жакшы жүрүш керек. Анан Оразалы майли. Силердин бактыңарга ошо Өмүр элекем менен жеңем бар болсун. Силерге баш көз болуп жүрө берсин. Силер жакшы чоң атамыз жакшы адам эле, мындай эл аралаган турабы? Катардагы адамдардын бири болчу. Силердин эми ушу эс кочкурата, ушу Калин колхозуна орду бар адамдарсыңар. Анан ушундай эмеде жүрө бергиле дайыма. Өмүр элекем силерди бардыңарды тоодо жүр айтып атмын. Акам тоодо жүрсөң балдарды окутуп кой дедим, кыйын экендерин. Молодец. Азыр алы эме келип кетти. Азыр келип биз менен бир пас отуруп, бир пиала чай ичип кетти. Ушу тоюң жакшы өтсүн экен. Эртеңки боло турган тамашаң өтө тынч, жакшынакай тартипте, жыгылдысы жок, бир жакшы өтсүн, ширин өтсүн. Башка жактыктар мындай мактап кете турган болуп кетти. Ширин өтүп эми болсо мына балдар бардыгыбыз ушу Кочкората ушу шетин Калин колхозунун эмесибиз турабы? Бизге эле эме Авир биздики болот. Калинде той болду эле, бардык эле деди. Эми мындай өттү. Кече эмени мактап атабыз азыр. Ал өскөндөн той. Жакшы болду. Ошентип эми биз эми аксакал болуп калдык. Биз пөс кошпосок мындай бир жакшы сөзүбүздү кошобуз.
Emlonga okşon baldarыбыз жакшылар ушулар күзөтөт элди. Жалаң Şu talayda uşular jaş baldarga эми жолду берип, bizde mabide bunday bir tartipten çıkıp ketkenler bir eki olsa söylüp, şu ehtimal. Anan hem uksa anı da ukbasa, uşanda bardak kılı öğret. Anan toyun jakşı ötsün. Şu ne tilek maksat kılgan bolsang, tilek maksatını Allah Taala özü kabul kılsın. Bir tuğanlarımın bala çaka, şu ateneğin menen tınç bola vergen. Şu elimiz tınç bolsun, yerde tınçlılık bolsa, şunday toylar bola öğrete. Yer tınçlılık bolbay, mına Rossiyadagıday bolup tursa, kayakta toy kılasın. Oşon üçün aldığanda. Rahmat, talay. Sağa dağı çoğun rahmat. Nasıl sıylap, sen konak bak bolsan dağı çoğun. Akıkı olup жүргенбиz da, şu bağırdı bolsa. Birbirimizi sıylaşıp, mına ülkem öte jakşı baktım konakta. Rahmat, şunçalık. Baktanıma. Birinciden Orazarlar dostun eken onu sıyladın. Ekinciden bizi sıyladın. Sen de uşunday toylarda kılgın. Bir ulum barda otasın, ulumun ömürün versin. Gelin menen baktılığı bolun. Kızlardan ömürün versin, nısabın versin. Sen de toylarda kıl. Biz de şu kızmat kılbasak da şu törümde kichine konak olup jakşılıklardı aytalım. Şu günlerge jetkizsin. Balana dağı bir Xuda kalasa şerik bolsun. Turabı? Şu ne deyizem, dasturxonunda daima şu faiz bereke bolsun. Apang menen tınç bol, bir tuğandarың menen, tuğan uruң menen, dost jarың menen jakşı jür. Mayli bop turaldığanda. Mayli tınç bol. Cuma. Bir Hakemler calan, cırkıda cırkın adamlar değil. Ay zamanan cırkındığını bir çözsün. Yok aynı kalagan nerede? Allah çöntü oynarsa. Yakta geldi böyle, yakadan böyle. Ya Sultanaka, bunlara biz dost adamız da.
Anam şu biri var. Biz oşondan rahat alırız. O sizlerge nasip ekan qo'ng'ay teparmamdan betib turadi. Shunundan zarb bo'lganda. Uşun ününe zar olup beni büreler arkalı rasa izletken bunun için ben yüyle şeyim var. Juman. Yo'q, jumani? Cuma.